mu isengesho yavugiye mu birori bikomeye byabaye i Nyanza mu 1946. Mutara ngo agiye imbere y'abantu iruhande rw'abihaye Imana n'imbere y'imbaga y'abantu bose bari bashengereye, aragira ati: Nyagasani Yezu, mwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi. Jyewe Mutara Charles Léon Pierre Rudahigwa ndapfukamye ngira ngo nemeze yuko ari mwe bagenga b'inteko y'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho ubutegetsi bwose n'ingoma zarwo. Nyagasani Kristu, ni wowe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi rutarakumenya. Igihe warindiriye ubonye kigeze, uruha kugeramo ingoma yawe, uruzanamwo intumwa zawe kurugwizamwo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi n'abo kururema ngo barwigisha ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza, ibyiza byose bikiza hano munsi.